Adauroma near was uncle hospital doctor said the same thing Nadia or Bewu Amana Yeji and no answer papa no Amana I to no baby as some Korean say Berman just said or let's say on Sobania Prana also spending Kakrona Sape Pepe and what do I mean to okay, Obana Giatum. Now, case to any who is an Oban baby knew. About Mama GDO. Yeah, Mama Gimadio. Okay, I mean to Oban baby, Miss Rochile Kakana. Sada some Miss Rochile. I don't know what is passing you. And David, okay, and there's an and on him. Okay, no, we crash and was a Okoyana say. And Kurani papa no man or man to my yes. Okay. I'm so I okay. And say Yanko part with the Van contribute. It's me boy to Katakyie. Okay. Say me admire Yakoye. I'm glad so you share any more Ampaafo. And I had you. A telephone to ask me. And now crabia number one of us out. Oh, I know, dear. Daddy, I know they wouldn't me cry. I now so. Oh, for me, Pepe. And then, I know just say. Oh, I just cried on was a young in some was some clan, Sena, no one say, how do you know any problem? Because I know crowd on to me in our song as some clan over. Dear, no, dear. There you and I just ask my work or Belfia to say. As some way, and your person, there won't be a yes. 7 previous, I wouldn't. Oh no, you're in it. Wow, Mount for. Mama, Obi Baga, you, dear, I saw better now. Go through baby and Afia, Cranberry, Dibemo, be a dear. Now be a Trinity say, I am a back. I was our back as a wood, Jessica, a car, but you would time. Would you mean me support to about me, Mama, what did you? That's we are by. I say we are by. I tell you, show me the one Ghana. Wahama Bupeno. 90% and young woman. I make us a baby idea. Can I buy you? Come on, not in Union. About one I'm going. My mood is only baby. And don't you mean as I am an child. And I'm Musa Warrior Pinachi dress, a Jamaya drew. Musa Warrior Jamaya drew. And disaster no about when Jamaya drew. But I say, I was here for Yasam Katua and Rackets in there now, no thing. And they say they are so about Nagia to me say. Or ne bear man and name Quadani, you know, Papa, ye dear, and name dear Bebua Bonnie young Kubiano was car. What the bear man and Yasam Katua. I can see young corner and then so as summer at that a punutie, young found to jar na and ne, and so dear yak was set and I know dear, a can papa could see, then see Nebusia, near Ebusia. Asase so na sister Grace or then asem abedan yem sister Grace say na che say ninua be ma na ne wokumase ha na ninua be ma no oni ni mfiri maame baako emfiri papa baako maame nua eba ti sister Grace so yes wo be free village awowo abakrom na che say wa be pa adwuma nti oba no ono kura ba obene na mu a na che se wonya baabi kura baabi odi ni tibe to kura no na eho akoye den ye den e de amanu nti ane na ne na mu ene nkomodidie ma na nyankopon ye na dom e na obehu se ne nua e wo kuro mu hanom nti obehu no obehia ne bra ye ne maame nua e ba no no enti de ate ane se ne maame enua e ba no ono nso so no enye onfi one ono ne papa ewo kumase ha boy ne papa ewo kumase ha nom ti ni papa eja pade ni fie asase na chese memfa ne se boy ne ye de etimfa ne papa fie eno wote na chese girl no de on de oni chefa kula wo be ma ni nua be ma no so ni nua be ma de ne papa efie no ye de wote
ena besides kura enya maame enya woni ni mfiri maame baako papa baako eye nua de enka maame ba woni ne efiri maame baako papa baako kura mpo na enka ebia obia papa betimi aye different because eno de enti sister HSS say oni ni nua be men obetena ni nua be ma ne nchen na ni nua be ma ne da single room mu na de ete ani say ni nua be ma ne papa aye den ama omo asa ama na saase ya ni nua be ma na si single room esiso asase na ensu bia asa say nuafo ne acha ama omo enti ekoba ase oba ene be ma oma peja adru ba bi se be ma de anya den adakuru bi ne ga be ya den ebe ba ne ho enti ekoba ase ni nua ba ne be ka no ho omunyina da edan ba akumu no ni nua be ma ne ye adwen se asase na ne papa edi ama no ketuwa bi ewo ba wasi fie ba ko asi ba asase ni bi so no asase ne kakra nso wo ho enti ni nua ba no enso nhihye edan pie ba ko ye den ewo so se be ya ono be ma no nso so se bi kura opese wo wa wontimi ni nua be ma no enda dan ba ko saa se ya obekuma se ha woni mo bia so de eye den a eye ni nua no enti no ontimi enyine nto abonten ena ono so oni ntimi so na dan ba ko mu enkosi awieye enti boy no eka kire ni nua ne se o papa asase na wode ma no wasi pio ba ko na aka asase ne kakra bia pio dan ba ko be den ebe koso enti onsi bi nsi so na onye den na ono so ennem oba no nso so gitu mu nkakra nkakozi na mu enu kula no na nya yize manisa na mu oden e de manager wono obi a wafiri village aba afi no wo bo ibrane nkakra de ba no ye adwuma nkakra enti den pio ba ko de otimi bo omodin a e hihye esi wono manyankopon ye na dom o hihye dan ni si wono edidim na ye nyina enim owuo ya onya eba no de na pakan be si wudan no anya wo ye hwan onim panyin ni makro nim ye ni enim skani obefa ni nua be mai ede ne koye na chese akoka sister yi nko a wabetena ni nua be ma asase so o papa ene de aye de ama no wono de oni chefa wom ono na wasi dan na si asase ne so de fine o ma ye de omu be ye nyina hwie edan no won na si ye ni bibia afede o se da o da ko ho no ma na abusuya panyini aba be ka kire ne se ono de omunim ni baabia o omo de omunim ni baabia enti asase no so omo de ma omo ba enti se be ma na firi mu a edan na ni nua be ma ne de ma no na wa be sisi so no condition a de be ma ne se on de wahu se ga na ne si ye enti no on tena dan ne mu busumi nsia na busumi nsia na etwa wi a emira aka bia edan no wode ma na han anu wase na se asase no na wode ma han a na se edan no na wode me na wase se asase na edan ni si so no enya wode enti se wone me be kamera de a se de na anu ye na ne etam wodan na ne me so ye de ye so ye mfa ya asase eno ena chese enua ba grace watna entena na no woteza papa ne de ne de aba no se anya se asem sei kama me fo timi di e ma ne ye di a ono so de na asem ayeden aba abedan ye ti abusuafo se de asem no eti eni I think say mwanya ne clear ana tasum mama mpacho se wanya asem no clear ana enti mfa nse me nua be ma ne wofa but me ne ofa emfi maame baako me maame nua e na ne ba ne wofa enti me maame nua ne be ware kuma se hanom enti wono ne kunu what I say e na me maba enti me de me nua ne wofa de but papa side de ye mo abusuya akora ena ofa ama me ne papa asase no kakra se o papa de ama ne enti no o papa de ama no ote ase ne de eye ne dia enti no meso mi nsi bi ye den e wo so ofa wuya ana wo yo so dia
sent the match break. Someone to na Mrs. Sanama Mogabia. Okay, and she was for Sanet here, and your fasu be wintino. Of who I was your father, me ho. Say, Omuni me wa baby a dano, assassin or modema or moba, and to say, or moba na a wua. Omuni mini tracker, a dana me a messing main hine, Mintramu 6 months in the Trevia. It does say a day mamma hine, Bosumi bia, and now Phoebe and now Femia bia, Metria dan hoka. Afia, send us a meeting. I'm in Chabrantia now on Pebble Biable. You on Pebble Biabu Biana. Yano, a prepisani. Eh, bow. A baba. We do about. And you're all present in you and doing different in your Bema. Yeah, you are, yes, between a penny. Bema. Okay, Bema penny. That's on Channel. Ah, okay. You are just so we are seeing when you're watching, say, over problem. And I say, on Pilbia, and I'm born in Cosway. Anigyie Fie, Serwaa. Abraham Samba, Abraham Samba, yes. Anigyie Fie. Anigyie. And for so a cry, a bar, Brantana, or film, can say, a bra, all my ababa one baby at transit, we see, almost the same. When I never one way dancing. So I only the offer said, "Eh, papa Japade no matcha de ne any diamano." Enti no say a chade ne diamano on the or you board then says no say, "Eh, any dia." Enti sabi as was my baby or better dear. So we didn't know your man so. Let's all my Messica and found foul in the phone so. Yes, I'll back someone cry. Okay. And I say, Ninia, and now what I'm for room home. And the Sankes come from Command Crown, as I will say, who is a family. Okay. The baby balance pedancia, that the parade James say, when I see. Okay. And for so a crab by your bearman home. Sabra, what is assassin? Man, that's your Ben Bearman said, that Chimbina. We knew why. That's a shall be bar, Munia, Monan and Maybe as you, Darby, and Roman baby at on so a crow. Okay. There be a baby. Can you say, "Be able to see, be able to my toe"? The away, Madame Semblem said, in the past, we see, the man was swimming, sir, the manufacture me, sir, the manufacture as one, on Philo. Then, when Saudi man say, on Trao, now, bra, when an Anigyie Fie back on Mame, Barry Banady. And then they will say, Ucho about Jeffrey's and baby. There's no professor in a band, Papa. It's here. Oh, I pay you if you are on your baby. Okay. What I say? 84 swap a home. Bemana, I am from Serwaa, Bemana. Why am from Serwaa? Who said? The never home, I was Serwaa. Okay. While here, yet be welcome, didn't be welcome to you. Depending on you, you be an original ye. It was a penny, Master said. Don't win Adriana force or you could force and only in I shall idea. Oh, man, in now. Okay. That's all be by Gina on you know. And then doing your passa. Okay. Oh, be blessed over Gina on you say. All five be blood and your dance, yes, say. Also, a pain in the war. Order down here, Emano. Okay. That's our betom live, you know. Not Obano. Then able to work and say, yeah, not saying, but no, when you're from this one, call baby, or go pre put your mouth. Now, quite an answer by it. I don't know, a assembia, Obano, all the years you see us and you're born, but don't live in Yama. Amano. Okay. And I try the way and can I say, and quite people shall say, when you're having some man, baby, no see pre ready. I see. And maybe I don't know in your Shamako. When you are a Japadi. Okay, me that say ma offer a kebi. Yeah. Say tia etiefo joso. Enyina ni sa santima. Dia to yi. Za pepepe. Dem bi offer kenkan enyina no answer candancing grandance na e dem po yesi o twa dai. Obazi o twa dai. Esenka kentenche. Enye na kura nka menim nyesa. Nyam se na de
Ofa chire ya bakosempa. Bo me kra minim. Ye ni ma ne se free akra ye ko. Yeah, ye ko yi. Amensia. Ne se wasu kuntum kuninkwaa o. Tuntum nkwa. Ye tie wi e fe tuntum na. Ba pepepe. Enyina ya ko. Na sem we die ayen sem bebilo. Asa no ba se kura hu dia won kan. Ya sem so kan ye ya we si wa kan ma we. O ka kwa asha we si wa kan. Eno so de nsuro de no kura ne da ne ye de beto. Ya sem na. Ye mi pese mi busa ne se de wo wuo no. Owo ba wo ho. Oh yeah, wo ma also ni nua ba ne se owo ma mienu wo ho. Ewo wu ya no de asase ne ma wo ma mienu. Wo ma mienu. Ene se abusi apanni esan kra ho be pla de ye enye yo. Abusi apanni timi san ne ma ho. Ene de wo me kan se de wo te asase so anase wo si dan si asase no so no. Wo san ma ho be pla enye ye because nipa no owo ma. Nti se asam kan bi wo kra nka ne ma no. Ene twa se omune ne ye de eka. Na de ye be sra busu apanni se wi ase de wo mia ne ka bi ye de ema no wo tu ni se se hinfa no won koda hinfa no won kwatira bi so a krom ha wa brem pa ne ho de aka nyina na wa pla de abaye sa singing room no ye de otimu no enti de ye be sra busu apanni se o ma ni nti ne mo no so wu a wantimi fa ma wo bia because asase no enye ne dia yes asase oni asase se ya dia asase ne ya ne dia de ne fie ne ya ne dia enti se asase wura se ne mejuma asase de na je so peja wo dan e kire se wuni asase do wa asase ne wotumi do wa asase oni wotu de si ayeti asase betimi asase wura betimi aka se ne obi ana obi abede because asase no eye ne dia wotumi nka se mesimi dance su ntimi nya de menda enti e besle abusu apanyi se yesle na onto ne bo na we ni so ntinam don de watinam na so oduma ko obo soro ba sa to ne nsa efre na ala so ba mpo de ya na nze mampo de aware ntikula na ya na problem Afia wo tukula akwa obesa did you say wo da eti se wonya wudi a ene na ne hu nipa bi ntimi nya de emma me play se ti asa wo tukwa akwa wale ase o ba asem bi ba obosom wadan ho me bedam okay ya me wadan ho a me bebi aye dey abedam enti emum se nipa ne wudi a ontimi mfa mma obi abium na de ofa kan ye me de panse ye ya de bi ma dance nya de mlem tenkan krata bi da so a enka ba ye oba no bayi ne krata aba me krata nie ena de wodi asase ne so ma no so ne ne ye ensiseye bi se mintimi nyan krata ne mo bi megina wo sa dance nipa mi onu miensa ye nyina ye so ntimi mu dako eti se nka bi begina ho anka nei ye behu de social board ho ye de efa ne mo de be sere ne se abusu apanyin nto ne bo okay ne papa no kro wo ma wo ye dai e wo ho ezese ma ne play ejapade nya abusu apanyin okay me da say authentic mama eno no abusu afo kama me dwumadie ena wasugusu a ute ha ye Katakyie 90.9 FM Anigyie Fie prekopa fe na wo de wafidie ato hanom na wa ye confused na ebi ade ye kan wadwim ayo prekesen a ni nyina ene say ye sister Grace na ode na asema beda ye na ochire mu a ochire se otubata ba prokasie mu ye kumase hanom na we nani na ba bia se woni obi wa ha no wo ba onde oba so obebo abanti anantie mu no e na obehu ne maame nua ba e wa ha ye ni nua ba ma ni nua ba ma ne de ne papa efiri kumase hanom nti onde woni problem ne papa e na ewu na omacheche nuafo na cha asase nti ni nua ba ma ne chefa ni nua ba ma na si edan ba ko pie ba ko asi so ti akwaba asa na oba ne ba ma omu atifi aduru sa de omu ntimi na dan ba ko mu da bia asa ma ne nyente ni nua ba ma ne ka kire ne se asase no kakra wo ho enti ni nua ba no so nye de ensi single room bi nye de ensi so ti ono so ye ne sa kakra otimi si single room ni si so fofi anto ata ena chese ni nua ba men etwa na ni hwe da afa abusuafo aba se ono de omunim ni ba bia asase no eye jama ene ye cheye de edema omo wososo no wonya ejaba enti no asase no enhyehye da hom omo de ma no se won de wo si ye enti omu hu ni mobo ontena mu bosumi nsi anya afimpo
busumi ya samo ese ya osono tofo ma abo bi abo ni bi busumi nsia o na enu a kire na busua panyin se wone na ebe ye nhyehyeye ode dan no be ye den ebe ma no ahan wono a edan a wasi just asase no nyanye den enye ne den uni asase a think say wuni dan ko ka se peja o dan sisi a o de fa him enti sister Grace say asam no wone abusua panyin aka de abuja panyin ene abusua se a no mo se kire se dan no omo oji afiri ni nsem a no ne de ma han de ase ne yaje enti wade abedan ye se yenka bi emfa ema no nti eno ho nkomo ena wote a ye die no na me pa cho se de ye no dwumade esu no sima aduasa epa no pa duba ko ho a ye bi line no editumu line a obefre asiso ye 0594 212823 0594 212823 ntibeso na ye bi line no editumu ana wadawroma wonso no wetumi abemu ebi ede amame me pa cha mame nkanfo bo sheba phones and electricals emfa emma bo sheba phones and electricals emfa emma wo na bibia so enye kama mugabi ba cha ye nkodwa so Afia ta pepepe oh and no kole uni asase a uni na da Afia na me metena dem besimi dan why dey besimi dan what's with that me ni asase nti ni abe mama asase na mesi peja ba ko ese ese peja eno ne ye ke ndu peja no grounds of peja no grounds ha adwini was what me mentena busumi nsia say no ida say o de ma wa han na be peja Emuga so we catch us say peja on na ifima sanso odi wa no o ka kire wo say odi wa tem peja pa peja na abazu obisa pe na we sa it is a common idea di okuru wa e na mo be mo musie nipa the condition of we sa wu anko musie ne nye be mo musie sa ada na on kasa se no okay Ogabi ayi ko dwa so da se tutu gunumuni oh the ref said ni ayi ba no kra brand new ayi no fast no kra wo ma on kai mpo obeji a na wode obeji e di amane ma sa oba ma kra no kra o obeji ofa ayi usa pe sa me ya opa han sika de so oje oje amane ma bevia okay Ogabi ye ko dwa so Charles Time Company si enfan tumu nim se obi na ope blocks papa e de djuma e wo site efo ni nche bia efo ni chire omo asoe na bepe bi pacho anwea ni abo e sida ni nyina wallet one nyina Charles Time Company Limited me pacho nya nko o trucks akese a wode ma han anwea ka bulldozer pilots ni nyina no de ma se de be ya nso nwuma dia wo de bia no betimi akonkan pa e de ama pacho yo mo chira kwan e wo mem o me junction ho sanso na mem opposite Star Oil filling station ho onso obehu omo ene be yi chire ya se kwan so onso we Charles Time Company pacho bomodi a different penny for 0541 033659 0541 033659 from ambabu moni aje so na omatumi abo se de be ya won so no abo ni anwea pilots and excavators awodo nyina nso obetum enya bi pacho Olivian Enterprise men kan jo se pacho we obi na pe bel akwa product nyina mfo ni nje be bia omodi na fo moni chiro mu omaso ye mo na bela kwa product ni nsuo ye ne drink ne ne keka ho nyina no enua ni nyina no bela kwa enua ni nyina no nyina obenya bi Olivian Enterprise ibacho mo de hwe wo mo ebu akwa macro ibacho na Kisa Junction na be Olivian Enterprise ibacho mo de a na free Mame Olivian ene ya papa Ofilipo ibacho ofremo mbaje so 0249918491 ibacho ofremo a mbebo modina no metimi agye so na omo atumi abo na bibia akonkan Olivian Enterprise asem na make show me pa show me say bel akwa product nyina ni nyina eye no aso eye me pa say ye ni nsuo say ye ni drinks say ye ni aduane say ye ni die but we say Olivian Enterprise mo ene enu ha fidie pa ebasa be eja wadwo but your number ni bi ebia na wote kem enyia me pa number dey 0249918491 0249918491 mpacho fremo na mbeje so na omo atimi aboa me de wuram e wo kantini heba mpacho kantini heba se me kanjo se yare ba ekura na etietio mpacho se huhumu ene honam ni nyina kantini sibra
na wontu asem fama me pacho empo odihye bi ya abodama me pacho de bra say heart attack say stroke typhoid pacho uyo bi na opawo a pacho boy bi mo di abo uyo bi na say oba na bu nsa enshada sisi a ni nyina no kantini se bra na wo mo pacho say cancer HIV me pacho yale na ne din de enso ha manfo no sciatica pacho bra bomodi abra wati bitu asiadiam asthma sickle cell pacho diabetes ni nyina hepatitis B to assure them me pacho memory e hia me pa prostate enlargement pacho entwen emane nya wansa bra continue herba bebo modia abo na bibia akwankan kama pa me pacho ehwe na kira kwan e wo afari enkawe kwantem on so di ko baabi ani no church of Pentecost for asorodan o na be continue herba oye adwuma efri adwoada nkwasiada anopa no nwotwe enwemre no nwotwe pacho modia frɛ continue e wo 0243 288647 0243288647 continue ambo modina ajos na we yele nyina mi atu siade ma what's about phones and electrical some country say bo modina bra e be je phones a wo pe e cho be bi o iPhone Samsung Tecno Itel any phones aka nyina ni nyina na so ye what's about phones and electrical obi o me pacho anya no nko we obi na pe electrical appliances e be say TV decoder blender speakers, power banks, ceiling fans, and standing fans. I would run in a patch of the Ubenya Bio. As my blind curtains, I between the CCO them in a rice cooker, wallpapers, pops, ring light, cables, and one yakin in an out the CCO firm with fee, aquarium, a wife and a day, Nina, a boss about phones and electric, and carry a Shayan Ayamian son, but your carrier opposite Goy filling station, the patch of Bronson and any anymore, down floor, or now bush about phones and electricals. Sansona. Wodu ani ache mo kai panyi kwan so no sa wonkum won so no phones electricals second one so acha ubemu phones electricals for international man Mr. Yeboa 0557 314176 0557 314176 ofre Mr. Yeboa baba modina ajewo so na bibia atimi abo abusa manfa nwura mo make guide enterprise na Afia ento so emfamaye make guide enterprise men kan just uyobi na open liquid soap papa de Anigyie Fie na se upe liquid soap sour gels bi na jamu so timi de shampoo bi no timi de dwale a e pacho ni nyina e make guide enterprise e pacho power zone e mo fa ne para zone ni nyina make guide se bra obebo deto sablon ene mo nkeka yi nyina no bra ye mo se bi awon so fie ho o company ho filling station u schools no e pacho institutions a wo ni nyina se hotel mo nyina mo mra mom product kama pa na mo timi de CCM ho amo aye kama but make guide enterprise American asemi or Afri community hospital or and be make guide enterprise the pacho dem friend Mame ko fabai e wo 0241512362 0241512362 o friend Mame ya bebe modi ajew so no tumi abo a product a wo do nyina American wasemi nso no ye papa no otimi ajibi no otimi da kwesi ofie na bibia aye kama make guide enterprise bra mama ofio ayi ediama Afia Medase Mugabe abusuafo Mugabe senior Mugabe na watene nka no se wode en akodwa so akamfo ne mapa da meka wa ha mesi ha no ye nkamfo ade fomfa mawo enti the moment na abete se Katakyie ye bo bibi hu dawuro no eche se ade kode no eye papa wodi usika ekowrem a ho enye den ma asem ti wutisi ye bo bibi hu dawuro wa ha no na wodi mika na wakope bi na onso wato na bibia nso ayefa Katakyie 90.9 FM na wutie no ko YouTube a me pa cho ye twagu ewo honum Katakyie FM TV Katakyie FM TV ko hosisi a join ye na ye nyina ye ndi dwumedi emfamom ko hosisi a obehu se dwumedi a ye die no me pa cho edam wo okwa na wa subscribe na wa like na comment kra na wodi ato honum na ye koye animu a eno na busuafo ye di nkomo Sister Grace asem na so na ye da so tie ni nwa be ma ne dan a be ni nwa be ma na frimu odo se oni ni mfiri papa ba ko nti ni nwa be ma ne papa asase na Sister Grace wo pre hu yu asem ofa Mame yanka no kre wa hanom fine adanse amem wo bra Sister Grace ni nua be ma de asase kuma yi ma ne se wono so nsisi bi nye den ensi so adanse amemu die na yanka no kre se enka ejapade de papa ejapade ne ya che de ama ne ma ya che de ama ne ma
entinka busua panyini de wusim sei se because asase ne ye de ama me ye hira so papa eja pade e ne ye hira nti abaya media me ana media enti ne me wonsusu se de boy no wode asase ne be ye de enye den nka na even ko ton ye so e because ya ne dia ne papa eja pade ne ye de ama ne enti nka wo ton ye so a enka no so nka busua panyini ebetimi aba se wo ba be je asase no bla boy ni ho no na na ase nko be ye den Afia me lase kokra me san kan so se osu apanyin no ono no wausu enkradwene nka se panyin nwini sei osu enkradwene pa efi se wo ba ho na ba ya so ka che se tan ka che se edana unu abema no edem no anase wo faase dem no me edam me bon ka mani si anka be tres kana mana anase ka udua mana what I say okay e ka beye na enye de wotu nko a o da bi ende say wa e de papa ne ye la de nyina o mo so ye sa beye hyase efri dase genesis ona na beye hyase ya woni panto kim benya adwumpo ne beye ne yankopon ne man beye ye ne be fast ha ne man wasa yankopon de na ye so wode ma ye nde unse ni din kula de ono se beye no nya aha nti ono wode beye to so anko se bra yie o kanyanko pokura ma obeye de ba sa so anko wadom na eye abeye eni prebone eni edene fo a ewoni pani binum e be sanke se sapedi foforo de ma se mo ye sa de beye de wo de ba sa ndika o se sana enye o man kasa mo pene o man kasa no mu beye na nipa no susu ba ne na yibia enya de eni nipa na sani de o beye bia ma nipa ni aba ho bebrebe bia beye ebe ifoni to me phone ade je Philippa nse ye ba papa no etia se busa pan etia se o mo nyina ye busa baako se mo ye aduana fo se mo ye mo nyina mo ye busa baako what I say ade na unu aba ma no o mo so mo ye busa de ba ye kapa de sister wonye busuani one be ma no ne bo abusia eno de nyame se enka no kore ofa won de me kan because your papa fem on e be ma no e bo ma me fem abusia abusia panyin na nkasa na ono ba sa asase no papa no ra asase man ba no ne die papa no abusia panyin ne de o se ne die ne e papa na o da asase man boy na wo ne wo fa ase ono so ndi papa papa ni papa abusia panyin ni papa ena me kire se e wo mu sa de bet no go pray papa so die si ya kapa de a girl no ya kase ye mpre se wo pepre asase na enye ye mumudie but nya na enya aba because on kan busua no ono no papa on so no so nya ke kan ka ga no so wo papa we say okopre ni papa eja pa no ti na kan but ya kan dia kan no obi ko sonson pa eti twa asase kwa na mane krom ho anaze fie ho eti mi da ba ko ya sita so ama no eno de no kresa so eti fo so na aba ni aba ma no wuye no ho enti so be fun ko obi fun yere enwa enti me ka chem so apani se no fa asena fo ko a be sere no fo nwa enipa yenwi nipa okay enipa e de yenwi no be sere no asam de be ko ho de mo ye sere no tie asama ka nyina wotie oh yeah me ba sa me fa omani mu e ho ana fidie ni da de mo me manaso ate se enipa e de yenwi nipa okay na ese na ankasa na oye saade o dwene ne ma ho se wo busa pe wo ma da ache no wo be bia ma kwa kopie wo bokwa pa e da wonim eno de ya na ba ne se ayenwe sa ne ma no hu enye obi akwa na wo sa adwen se me ye we da ache bi no me manya so akatua o ba fia me twa me call prestia me call na me contract ntade ko de fia me ko sue mu no man ko pie fia na ko sue o because ansio na mu papa bi so ne ma oba na me je ne ma no ko ja no fia me ne ma no ekom no wa so na me ko dwale na me ko dwale ko da ho bi dwale na bi ama ko pa wa chama ba bi ada na no ani ka sama ko ani gisem mi wie papa no bi sa am say na me dwale wie fa na me te na say da mpata fe ma ba eti me ko pa bi ada wa chama bi ada o se oniema we na so bi niema no police station so we akofa bra etala bia de o ma me bi no papa bi be wana ma di wachi o me ma se me ka se me ba o okay afai de e ko bi mi da ma mi e da kama
bet kakaka na dem mu what one susukula ya ben kwa sama me ah ma sama na aduane kula set Afia de obi a me kodi na ansa na kodi ben na atwe ho to bi Anigyie aduane ti ma me chiro ichina akwa ichina ho na beda okay me kwa ichina na mafa karma ba beda papa ya me ye papa ni ti no pesa abokwan de ama me ana na me ma me se de papa de etie krum sans Mame say okwa efesi agwo nkwanto bi obi ahan dan ho kane tetefo mamefo ne de ene papafo ne in fact na basa na ema ne de a na no de ama na kwa basa ne se ene no wo ye papa usuro se ho ho okura ba be wan hwe ya wo kwaje ho ho anajo wo be spy wo de ama first no na omo yes na ema na ene ni sa de ne ni ho anu no ne wiase no kasa ye hu ene se nipa na bia wonya onye o onya oba nso wosuro oba ji wi bia de se de wo kan wakosie wo bi onimu ba bia no abebie ni dan se bedem kane ne de anka suro bia nim na ne ya ye wo mu wo beda so na utitu ya so de ana nya wo ni onya nkopon oni ma so bu de ma kane na sama ye kan eni nyina bi wo ho no ebi wo ho ba anya dodo but eni bi boni na ayi ni pama techenchira chi se adiwe ipese menya bi nkwa akrofa so nya da bi ode edako pebe enti no mo nyina mo ye busu baako sanye wo fa sekora ne ababa wana ofifie wa bi ana no ofifie obi enti na o pe ba bi ni ti ato a wo se me ma ne fa into sadan eda ipeja de tuwan da bi eba ya kra obi ma prot kuma bi a incident so na me kan se mi se nka ipeja dan tu kwan de anka be yere pa anka da do na so ka ji ke isanse fo dan nyina be ba nke bedru ebi bedru kawe ni no senye dan nyina na be ko oh no kra na me na me ka eto ba fiare besere bu apanyini te asoma yeken so what here be ba na kachi okay demum ohun se tenne ade a kira bedru ba bi no ade besa okay edase eno am authentic mama okay fanso a kira na adwen wo ehonum na debia ha no wo de wasem ba ye so de wasem di kan wo porto ana wenye den na windi bem ye ka fanu ni nyina oba yi so ya ye sister Grace ode na asem aba be den ye nka no kre na ewese sa na moyi na otuo enye nka denti ena na ompe enya han kula mpa se sika na wode because wonim se ejire so pass se because we ya ye kan nyame se ye nka no kre eden se bia te se wo ware ana se bibia basa obetimi de dan no ama han ana se bia wontimi fa won sense ubu se edan na yeden wo dia enti ye sister na wo se sa na moyi na otu amona otu ye ni edu baby padi banyadi obi papa asase yaman nti wo so wo papa na wo papa asase wo papa de no ye ensis men de wo mpe eno ni kumase penti asase so mpani force na hokwa na oba no anyadi asam no de no kura pass e kan di asase no enye ni wa asase dabi we de ayo no unua na ye ne papa eja pade no acha ye de ama ne ma ena ono ama ubie but woni ka hu se unua ne papa na busua panyi baba be kasa unua no so wo ma ane man betima baba je oba na na mo no otu ye no wanya de ne nso ni nyina atwa bewie cha opa nyam se wo no obi kan asam no wasam nya de na wunya ka me pa chewa emma akoma ye de etoyem enti de yesra busua panyi ni se ye nua Grace e fa be mo ye lansam kakla na adwe ni ba fam kakla yesra na o mane ntinam ta busumi nsia de na busumi nsia na adwuma be no be ya na wonya sika akwa han dan ya na so akwakosi dan foforo yesra busua panyi se oma ye nua ba nye de entem da so gina baabi na se oduma nkoma to ne nsa frɛ ne de a ene woni dan bi aye de ewo ho bim
ne mo so oduma nkoma frɛ ni ye okwa wale kro beba ba asɛm si fie hɔ ana obɛde obɛba ne mo mo ba ne saa na mo ntuo we ye nyina ye ne yedi tu ye ho fo mimi di tu mo fo sɛ bibi se me nkonkɔyɛ e tie de mfo so ana sɛ de oho bi ayede ablemi nti de wo tie nso fantu ne ho fo sɛ wo ye bibi ene ne o ma nipa dance enye de emle we mehira so me nkwan ne nyina sɛ me wuo metiase onfa eno wo ne mo wa ma nipa amam adanse amam busuapan ni bi anim ho hwe ni ba bi anim ho sɛ ade ne ba bi kura anim ho bibi aka ne ba no ba be support o ba grace be zanza ne ba bi anim ho hwe nti be do ba support nti ye besle sɛ we ye nyina di tue ho fu ne mo ba grace onto no bo ase no mpempanimfo sɛ do de aba be dan kama me dwumadie no na ye nkwankwa sere papa ne nye dai ema no na bibia enmra aso. Okay, me da say abusia for authentic mama no kama me dwumadie na wasunguso a wote no ha Katakyie 90.9 FM na wasunguso a wote ye no yes sister Grace na wakosi dan yesi ne bra ya woni ni free papa ba akọ ne papa ne bra no ne papa asase so they say papa ne bra ni honom ebusuafo say edan no omode ma no ahan ana say ontu emfamfiri efie honom na mebisa say they say otu a na edan muso ebusuafo no monka hunu say ebusuapanyin na me ne ka say una wo si wutu no they say wutu na kan hunu say also edan no say ka asase no na ye den e na ye wodia and they say wutu no na wabubu dan na free so na wo de amahan asase na amahan na say wutu no na wakọ pa obi e de na baba betena edan ni mu busia panyin na mi busan because to da bia ya ade a sebi eya na yenye den ye nwene ye nua ho kakra they say ono na o si dan no wusu wutu no asase ne de yaje atum say ye den eye wodia they say wutu no na onti menso adan ni nti no o say watu edan no wagya ama endu betimi ahwe nyame anim na odi asa dan na ma han na waje hu sika na wadi ana na ono a obere ni mogya ani epe dan no esi ho no no na woni nam no wanya ba bi na adenti neto da bi a eya na ye sa ye ka ni say bia ofa bia na sister Grace nso aba be ye den abeka ne de da se de esi ya no bia no akoye bibi nso so a anunti na sanka bia da dai abisa ne se ne bra ne free mu ache kakra wo se ache kakra be mfie mienu ni na mbisa ne se abusua panyine nso ba se they say won't free edan mu nso so no emre dimre kakra wo se nche bia be bosome be miensa entina wonsusu se bia ge ne nso ye niema bia because enka mfie mienu mu dedaada adenti na afe na abusua panyine ba se wo ba bejinti bia oba Grace nso so no oye bibia eno nso so no wese yehwe na eho da ho ba fia me da se ye oniema bia obiti fia ye fa ho etimi tu free yeah because assassin besides enya wodi akola te obiti fie o de ne ma ba ho o de me ma ba fie ora anyo asem on fa no me to on paso on fa no ngra o de what I say obiti fie van se bia makọ han dan na oye ne me masem oye ne mas beto da bi dia ya na fa ho kakra fa ho ne say wona wo fie asem si a o de yan fa ni say me ongwaja wale man no na se we di ogu ben ma se o de baba ho enti so obiti fie na so ro baba ho wo de ma baba anyo asem oh da bi no de ofa wasam da bi e kan say me pacha opa na me aduma e channel red control for the baba trefe ne busan say red control te wo mumre ma ofa no we ko we ba we saba ko dia na me di mi fie me dia o ma ade cha mo ko pose ko ba we o zo bi ewu da kwem da oh bibia timisi ofa bibia ti o se bia ma ba ji ufie me ma ko han dan na me de me boy
Nasa me boy baako da bia bia mfa nse baako pa me boy ni Mugabe na da bia Mugabe na ba hode a efiewura woni mini problem na da bi na makofa ona asai ena na makofa ofa eche makofa Mugabe na adeche yes efiewura hiheyem David ofa we dey sababa wano dan mema san we no za ofa say otuna enye ne hiheyem ofa afefo no mota amasontu de ma me mfa we nsim na ebe di dia o kan na ye be to aso ele ya da si o papa ba cho di ni be bia ka se free ya bo si ka se free se party okay me ba cho ye ti o ma je do mo de so si da si wa ta to na o se mo tuna de mo pa ne se o ko mre mo a wona si da de mo tuna ka omunchia ne danika omunchia ne se da no ka okay na omunchia ne ka no mo fo masat okay anti sa belias da urtu wa se ke mo tuna bro na do bia ba bete so we team mo pa de mo pa na mo se do ne bra na wa pa ne po bra na man turi no di esi yesa ti se wa pa na wa yem fu so bi kwa mo pa ma ne ti tu da fi so ana se bra na man pa no tu ni te wo se ke na mo ti na ta okay ante se bu si abani ni tu ni bia okay okay tu ni bia wo so jo ya da wa fa ne be de ti ye okay ya da se ene wa dwenchire nyame o nsura wo pa hello ba cho wa da ma odi ni be bia ka se free me dofo ba cho di ni bi emo Madam Charlotte. Okay, Madam Charlotte, you. Ba cho. Be some who say we are ben the dine on West. What in Abusia Fie? What in Abusia Fie? Ah, you think here. Because you see, they are the four Abusia Penny of Fadia, a yard also. Dia dini was bina dia to dia so what the man in dia na say the woman and I'm so dia o betna suama rana bla that's me ye the man wo mau sa o ma e si apeni no o je say o de wo no na ja pade ne madia wo ma menya sure say wo dene sa and Kurani Moma, sorry, I'm just a man story. Now, what would you have penny now? What do you say? And only ask someone. Aha, somebody now. On you to me. Okay, okay. And Kurani Momuna, I want to watch them. It is a planet to let you go with your penny. I was so papa. Okay. Yeah, that's it, Madam Charlotte, Yankupo, Onshaw, Halle. Hello. Afia. Hello. Afia. Evacho, we have a call there. Well, let me hope ye pa, Yanko Bafo, you know, where. There was a tree Bible. Okay. Pele, ya pe ja voice ni mukakra wa wa da romana. Ba tia se pa. Ana me ni boni ana. Is a running baby. Dabiu. Oh, yeah, is there with Japan for a Omabano, Obia Tribum. Obia she. Obia she. She, no, as I say, Omeja Jao. And you wouldn't got it again, is it? Oh, well, Sabra. The men can't share grace, no Sabra and Nebeka. Yes, I meant to say 0594. They don't do. And we can't quite ask someone. No, maybe at another. I quite lady, Afia. You quite let me do anything. But I tell you about Grace managers and to go see how much is up on down. As well, quite let the car. Okay, quite Obi Kasama, meaning this is an 0594 2128 23 0594 2128
23 me pa cha won so frɛ na ebra na be kyerɛ wa adwen na ene nsɛm a se ekɔso e ka me sɛ ɛyɛ nsɛm bi ekɔ wo sɛ wa asase ana kyerɛ sɛ what wadi o korea mfumso pɛ edi no Hello. Me pa cha wa da ma di ni baabi akasa frɛ o Guys, let us have okay acha no atwo wo radio ni ho ama me wada roma we did in another phone. okay na nasafo yetie o Abu Champagne no. Na me ni pa ni all ye no enam kwan bia so. Aha, enti ababawa no. okay Oni fosa. Enti Abu Champagne ni share dan dia. On ababawa ni check sika odi dan ni na on tia. Enfan no. Yo. Na fi ababawa no enfan ko dan bi ha. Simple. No so free go. Okay, tie na say eja safo nyame nsha hale. Yes. Me ba cha wada ma odi ni baabi akasa free o. Ba cha me kasa ti. Okay, ya chia besia asefo nyina ye tie o. Me ba cha. Me ti ma je nkire ni say. Asom na papa ne abeba na. Desra udia wababa na dai na we see no. E ka obo mi ho nyina wo mo nsese. Okay. Emma no. Okay. Me da si bebre nyame onsha opa yie. Abusuafo 0594 212823 0594 212823 sabe de afrafo mo bre na aso enti no wadwen kire bia no frɛ na ɛfa bra o pɛsɛ o de text message so a ɛkwan da hɔ hele me pa cha wada roma udi any baby akasa free me kasa free afari okay me da fu me tie o Richard na ai au japani no me ka asidano kisiari gele we check on for the camera for the okay 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 ya da si bebre nyame onsho hello yes dear kwale ni oh wo battery do me on ewuradia e wo so wasa number me do nyame okay yes you na so gan wanya dey na me say sanko prama kuma ni bia o nka wanya mboko ne nkwanze ma na mla ada wo ne zema de aso kwele o ya ma Mugabe de oka ya no kure mini America anti se da yank wanya mboko ma wo okay me na say kwele say Baba Grace, who they do? Mugabe. I just only kwele pa. Let me say no ke obaka chero. Ene no ke amene de kwele de ni pa o. Oni azema do fa woni agu. E be kwanze ma aba. Enzema. Azu a fa we. Hello, good morning. Morning no, me da for pa. Your friend me the Dorothy me friend me. Okay, Dorothy. Okomo na mudi no atemi na mo ka cha ba ya ne se wanya de se uno bi twa na se u desu ba credit ni pa na ni pa ni tumu to wade ni mo ni se ku pa ni ni ya ba na no omo na bone so mo na bone e gran ka bra na ka ba fa mo ti na fini sa pepe ba e so ya te na pa ona be sa ni try ni ti no pone na no na ni ka na ka ma ti na se on sense gang sa it's a kind of say, you know, Clover. So, standing in the bed, okay. Now, what's that for the answer? And that's just standing here with you. Okay. You. And just after that, you want to know what to stand at the bed in the bed, okay. You couldn't want to stand up in the bed, and son, if you have happening in there. Then the oil can be moved, but only attend the okay. Because they are more close. Abrante ne papa action akede na le da fede nyina de amane ma nti ono ne chopa no de amane de sa because I am here ka say odo fu bi chenia so na me afo no so bi mu so etre sem hana pa okay nti de me me kan ni hane say se sta no bi se pe ni ye so de ndे
on second Kenya man. Okay. No chia. Man say the day on so. Because you said it's happening any day we need to come on the on to blog about. Okay, yeah, that's it. Nyami shapa. Hello. The bacho to who already no mama why wadaro manya say ntimi nkasa. Yeah, Joe, tete driver. Oh, driver. Okay. Yeah. Thanks for the moment, Basona. Yeah, is it? I'm going to come as I was running out there in America. Okay. I'm not going to follow. Also, Mame, what you would party at the wrong way. No one can damage the okay, on top of damage you are. Yes, I recommend my uncle be about it. I be a man. And the other blow watching the boko. Get the blow watching the boko room, I don't know that what the others are. What's it? I'm not the other I can't say. Blano, I didn't know. I'm a brown kind of grandchildren. What no craver told me. Back 2013, one of us film book myself for the same thing. I'm here. Okay. I got him, Mr. Kameka. I am Chamame. Okay. Miss Wackley, Madame Atake. And there's some. I'm not going to Tim said, say, I want to tell you a crack or dear woman. That's what I'm doing. Yeah, some more. You can come and say, I was a penny. And go away, I know some cry. I ask some more. And I know them. You got brown only in your banana. It is our person to the and I said, the door I can. I'll take a car, okay. I said, we know what to be. I saw about how you be. Okay. But I'm coming home. Mama, you. That's it. Hello. Hello. Eba cha na ma di ni be bia ka se free. Bravo, Tiana, but okay. So for me, Chia, it is ever meaning of it is ever neck. So for neck. Okay. What do you say? Papa, was your penny best or what you about the pen or I'm going to you. Obafia. Asama kan be kan no. Okay. Abuja pen akopeno. Obi cho bi adia. Obi una wacho bi adia. Wo ba so ti kwaji. Asamo. Okay. What shall so the amano? Aye. What is the problem? That be. Let them know the buyer was so bad. So need to me be a so bad. So bet me Adia. Then I can also say Famano. Okay. That's what I said to one company. Great and plan and preach now. Okay. Hey, areas you. Bye bye. Hello. Yeah, some. Hello. Good morning. Morning, no, Mame. Pacho, didn't baby akase free. Afia, Mama Junior, on Carrie Penny. Okay, Mama, yes, you. Pacho, the opportunity can say, lady, no. I'm checking the Kenyan abo or Nebuchadnezzar penny, and I was checking so I'm checking the Dutch land. I said, see one room or so. You was a baby. No one channel famano. Okay. Now, to send this as some cacredio. Okay, Mame, it's you. I said, Ebusia penny, you are more, I do a moon to do. Yeah, Mona was, I said. And a Mame, oh, be the other point of Ebusia. And lady, no one is okay, yeah, that's it, baby. Mama. Bye, Yamisha Fie. Baby, as well. It was a penny to pay. If you go into Mazio, a honor and American, go into Azio, also Robica. I want to Grace, I was a penny over to them. That's all about my family. I dear, I didn't. Oh, sir, penny pay. I don't care if I have a
abusi apan ni kura kokora bi na nka ofa unse bi aja na we mbra ablantie se hu si no so kama na je hu se kwabra na ekoba na okoba unse ni ba ebe ha no man ko fo wa be wura o ende sa so de se nyi mo na mo no to ko ya se bon to ko ko ya mutre ana ko kase na mi fampo o de o na mu o pa ka ka janzu owu on fa ma ne ba enye she boni because Afia no then enye she boni agresi say agresi ti be ma eso onzo onye na adwe because no wa fa ni say tie wa fa ni say eni nua be ma ena na busuafo enti me nua be ma busua say me so ma busua so I said o fa so amene unu say ofri no moja so mo do you need to use what you have to get what you want. Anya juma. Atati mama da bio. Eka Grace. Nanka Grace ambe nanka ja. Si ebe tu ba. Ne check you kan fama. Nti se atati mama ono ye tu no. Ono ye check mama. Hey, yes. Ese dodo ana sama omo kan se o check e kana abe check because enya ne pen no disi asas dan ni si asas ni nua be ma no ye de e hira me kura de ti se de bi mo kan na wo abusu apan ni kura wusim e yankoda no ye ni nua me mama no omo na wa ayi bi ma su bi yes so why you grow because ya kan say so wa ni free mu say nkura ne de ti kura no omo wa adwempa omo ntimi ntu omo so wa no because da bi a wo free ma ya kan say so wa no ntimi fa nkoma ne ma e ma ni nya ho de nko afom kura enti ya still na ya nkura ne de enti wa busu apanyi wo besim a wo je na wo je ne sen ba Afia me no afra for na ya adwene mo ba bi fa ya ko yes sani mo kan de I think say pepe no fa ya ne ya busu apanyi wo ba twene tententen a Grace best sene ka ama no na wo twa ama no na wo komebo a ah na mi kai yes me o fetwa to class once Sunday wo be nya asase kura wo mu aka ho asa aye wo ade a wapini ho aren na mo ni bra de esa mema anka enya izo enye meme nyina Brother Chua was it you know o ti apenye be ko be kwa o wa yilo na ye wo ba na oh money brother mo na meme ka say ebe mienu it has said because osini nua be me mfie mienu mu a endu ya afete say de mo kan ya me kura ma de ya esa wo be fere register Grace o ti no ti wo ya enya is oba so no pa na wo e mu za ben na wona ni wo wo yila ble wa ba ya so ni na tina wona ope mo jam mama mama de o ga bi ni plati na bu za ben ni ono no go this okay well I meet the aka ni free wa we na ni part enterprise me kan jo say we you be na ja Afia no be provision shop na ja peso yemu ma peso shene me pa na di shemu ma pa de nyina elu part enterprise misro bomodin akwaje mu anwa drinks adokodoko no biscuit anwa sadly mackerel spaghetti diapers enkola ne empanyini nyina ebi ewo ho ti bomodin a na ekoko boa o mena bibia enkon kan pa emfa emma